ngenza le video le ngisenkingeni la kwanjwa nami emahlathini angazi kiwaphi mangithi ngiyabuza ukuthi uyaphi nami akafuna ukungiphendula ungitshela ngimfebile kodwa manje lalela masimba ngitshela yona wena ngesilima ngithi yabo guys hambe emahlathini mangala uthi wena angazi nokuthi siyaphi ungazothi unamanga uyazi wazi kahle indaba ungakhulumi nami kahle ungakhulumi nawe kahle ukuthini ukhulume nawe uhlale phansi nami ngeke ngikwazi ukuyicisha ngifuna bebone ukuthi ngiyafa ngifuna abazi ukuthi wena wangibulala uyaphi nami emahlathini nje uqambelana manje wathi wena ingane yakho angazi nokuthi ngiyaphi uthe wena ingane yakho angazi nokuthi sikephi awusho ukuthi ingane yakho akafuna pastor nami isikhulu uphuma kini namanje ngiphuma ekhaya ikhona usisi wakho uthi awukho ngiphuma ekhaya usisi wakho ngimfonela usisi wakho izolo wathi wena awukwazi wafika bengisekhaya mina kodwa kusala wakuphikelani ko angimazi kodwa bengisekhaya uqambelana manga mina ngambe ngafika kini ngabona ngisho ingane yakho ayigula inalutho ungene ekhaya manje usungene ekhaya manje ngingenile mina izolo swakho ngayiphi imvume indaba ungene ekhaya indaba ufuna ngikuposte ngani ngaphela ifoni yami siyathandana masithandana kufanele ngiposte awusho ukuthi siyathandana indaba ufuna ngiposte ngani indaba ungangiposte efonini yakho wena uma uthi ufuna ukuposta awazi ukuthetha ngomakwapheni mina awazi ukuthetha yes awuyena umakwapheni wena ustraight sama ufuna ukupostwa uyistraight vele kuyazi wena ungesilima wena ungesilima amafanele ngikwenzela izinto la ubhizi ungitshela ukuthi babana wena wedwa disentet kodwa wena ukwazi wangiposta yes uwedwa vele but why ufuna ukuconfirm okay ngicela ubuza ubona izwe lonke ukuthi ngicela nawe ke manje ngangimposta mina pho ngiposte ngani mina ngiposte ngani wawangiposta mina ngike ngiposte vele ngesinye isikhathi but how's everything uhlezi ngiposta into eyodwa okay ke kade senze ivideo ngithi ngicela uyiposte leyo video leyo ngipostelani ngicela uyiposte leyo video ngidlala yini inhloso manje njani azoqamba amanga wena ngiyakutshela nje ukuthi ingane yakho ayiguli kade ngifikile kini ngithi evalona ngithi ushintile wakati umngane wakho wena bengekho umngane wami mina ngisho ngathi ngiyekhaya ayikho into eshoyo kini bongekho ngicela phasi sikhuluma hayi khona leyo uyikhuluma nawe sami ngicela ungi-understand hayi into ezokhuluma yabona futhi lento yabona nje uvule amavidiyo wavulile ngifuna bakubuke labantu ufuna babone ukuthini ufuna babone ukuthini musuku ngikhomba phela asikhulume kahle musuku ngikhomba kade uyephi muza lo mbuzo yeke libuza uphumaphi man kade ungekho kini wena musu wesilima kade ungekho kini lokuqinisa angazi sekufanele ngithini ngoba kufanele uthini ukutshela wena wena bengisekhaya bokini manjani ngiyakutshela ukuthi ungekho kini beyigula kuphi kufanele singayinangane amabe ungazoqamba amanga wena ngiyakutshela nje ukuthi ingane yakho ayiguli kade ngifikile khulume nawe uhlale phansi nami ngengikwazi ukuyicisha ngifuna bebone mawukuthi ngiyafa ngifuna abazi ukuthi wena wangibulala uyaphi nami emahlathini nje uqambelana amanga wathi wena ingane yakho angazi ukuthi ngiyaphi uthe wena ingane yakho yagula ukuthi sikephi awusho ukuthi ingane yakho yagula wena ngafika udate ngithi wawumposta lona othandana ngithi ngangimposta mina pho ngiposte ngani mina ngiposte ngani wawangiposta mina ngike ngiposte vele ngesinye isikhathi but how's everything uhlezi ngiposta into eyodwa okay ke kade senze ivideo ngithi ngicela uyiposte leyo video leyo ngipostelani ngicela uyiposte leyo video ngidlala yini inhloso manje njani